vous avez besoin d'apprendre le français. هذا هو علاش كتشوفوا هاد لا فيديو. Tu as de la chance. عندك الزهر. Il a ولا elle a de la chance. يعني عنده ولا عندها الزهر. J'ai un feutre, j'ai un tableau, j'ai un micro. شي حاجة اللي عندي. سلام مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة فرونسي افيك ريماس. كنبغي اول حاجة نشكركم بزاف على لي جيم ديالكم والتعليق ديالكم في الفيديو اللي قبل. واليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو خفيف ظريف ولكن مهم بزاف حيت فيه واحد لو فيرب اللي كنحتاجوه بزاف في الفرنسيه واللي كنستعملوه بزاف في اللغه الفرنسيه اللي هو لو فيرب avoir. Alors avoir c'est un verbe اللي كنحتاجوه نستعملوه باش نهضروا على شي حاجه اللي كنمتلكوها عندها علاقه بلا بوسيسيون. لا بوسيسيون يعني الامتلاك. posséder quelque chose كتمتلك شي حاجه. و avoir c'est un verbe كما قلنا اللي كنستعملوه باش نهضروا على شي حاجه اللي كنمتلكوها. تقدر تكون شي حاجه ملموسه وتقدر تكون شي حاجه اللي ماشي ملموسه. اول حاجه غنشوفوا لا كونجوغاسيون ديالو او بريزون يعني في الحاضر وعاد غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نستعملوه. Alors هذه هي لا كونجوغاسيون ديال لو فيرب avoir au présent يعني في الوقت الحالي في الوقت الحاضر يعني في المضارع. Alors j'ai, tu as, il a ou la elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. إلا لاحظتوا هنا راني درت واحد لا ليزون بحكم أن هنا نو كتسالي بإس و افون كتبدا بأ فهاد إس مع أ كتعطينا داك لو سون زو داكشي علاش كنقولوا nous avons. لا ميم شوز إيسي. نفس الشيء هنايا vous avez ونفس الشيء هنايا il ولا elles ont حيت كاين عندنا هنا او. هاد لا ليزون في غالب الاحيان كتكون ملي كيكون عندنا واحد لو مو كيسالي ب اس وكيكون عندنا لو مو اللي من بعد منه كيبدا بون فويال. هنا فين كنديروا لا ليزون في هاد الحاله هنا فين عندنا لا ليزون nous avons vous avez ils ont elles ont. غنبداو اول حاجه شي حاجه اللي ملموسه مثلا جي عندي شي حاجه جي ان شا مثلا عندي قط. الوغ هنا شنو درت واحد لو ديتيرمينون ياك واحد لو نون هذا بحال ان اون لا لو ديك ال apostrophe دي لي هادو سو سون دي ديتيرمينون كيكونوا في البدايه ديال لي نون. مثلا فاش كنقولوا ان شا راه كنقول واحد القط. فاش كنقول لو شا يعني كنقول القط. هذا هو الفرق بيناتهم. مثلا باش كنقول اون تروس هي واحد المقلمه اون تروس. باش كنقول لا تروس هي المقلمه. المهم هادو دي ديتيرمينون كيكونوا قبل من لي نون. هنا كيما قلت مثلا هنا درت ليكزامبل ديال جي ان شا عندي واحد القط شي حاجه اللي ملموسه كاينه. كيما تقدر تكون مثلا شي حاجه اللي ماشي ملموسه بحال مثلا tu as faim مثلا دابا فيك الجوع. عرفت علاش مهم وقيلا فيك الجوع. tu as faim انا غادي نكتب هنايا faim. واش الجوع شي حاجه اللي ملموسه؟ لا ماشي ملموسه. tu as faim فيك الجوع مثلا. نقدر حتى نطرح بها سؤال tu as faim فيك الجوع ولا tu as soif فيك العطش. ولا نقدر نسولك tu as soif فيك العطش. نقدر نقول حتى جي soif فيا العطش فيا الجوع فيا العطش. واش هادو شي حاجه اللي كتلمس؟ ما كتلمسش باليد. دونك فيا الجوع فيا العطش. جي شو مثلا فيا الصهد ولا جي فخوا فيا البرد. هادو حويجات ما كنقيسوهمش بيدينا ولكن كنستعملوا معاهم لو فيرب avoir باش نقولوا راه عندنا ولا راه كنحسوا بهم ولا راه فينا بلوز موان بحال راه فيا واحد الحاجه. حيت كنقولوها بالعربيه راه تنقولوا فيا الجوع فيا العطش فيا البرد فيا الصهد. كاينين بزاف ديال زعما الاستعمالات فين كنقولوا فيا شي حاجه بحال هكذا ولكن ما كنلمسوهاش. انا جي ان شا نقدر نقول مثلا جي اون ميزون مثلا des amis. j'ai des amis. وكما قلت لكم هنا شي حويجات اللي كنلمسوهم هنا شي حاجات اللي ما كنلمسوهمش. j'ai peur aussi تفكرتها دابا مثلا فيا الخوف فيا الخلعه j'ai peur. دوزو نشوفوا اكزامبل اخر هاد المره بإيل ولا هادشي راه كينطبق بيان سور على من جو حتى الإيل. جي ان شا تقدر تقول tu as un chat il a un chat nous avons un chat ainsi de suite. الحاجه الثانيه حتى هي كتنطبق على كل شيء. جي فان tu as faim ils ont faim راه ما كاينش مشكل. يعني غير انا كنحط دي زيكزامبل هنا باش نتوما تفهموا. نهضروا على لاج سين كنقولوا il a ولا elle a ما نعرف مثلا 18 ans ياك ولا لا 10 ans لا 60 ans. شنو كتلاحظوا هنايا كنديروا الرقم وكنزيدوا عليها اون.
الرقم وحدها اون، الرقم وحدها اون. دونك لو فيرب افوار كنستعملوه حتى باش نهضروا على لاج. اللي كيسولك شي واحد كيقول لك كيل اج اتو، كتجاوب بجي وكتقول الرقم ديال السن ديالك وموراها اون. استعمال اخر هو لونفي، يعني رغبه في شي حاجه. جي انفي دو فار كالكو شوز، عندي الرغبه باش ندير شي حاجه. نقدروا نديروا هنايا مثلا nous avons envie مثلا de regarder un film. ما كرهناش نتفرجوا في شي فيلم، ولا بغينا نتفرجوا في شي فيلم، ولا عندنا رغبه باش نتفرجوا في ان فيلم. دونك avoir envie de faire quelque chose. avoir envie de faire quelque chose. دونك هنا شنو درنا envie. نقدروا نستعملوا avoir aussi باش نهضروا على le besoin، يعني الحاجه لشي حاجه، يعني الحاجه لشي حاجه، زعما الحاجه الى شيء ما. alors vous avez besoin مثلا vous avez besoin d'apprendre le français. C'est la raison pour laquelle نتوما كتشوفوا مثلا هاد لا فيديو، هذا هو علاش كتشوفوا هاد لا فيديو. vous avez besoin d'apprendre le français. مثلا vous avez besoin de quelque chose، de besoin de هنايا درت apostrophe a حيت عندنا apprendre. vous avez besoin de voyager مثلا vous avez besoin de voyager. عندكم الحاجه الى السفر. كاين واحد الاستعمال اخر فين كنلقاو de la، avoir de la. avoir par exemple de la chance. ils ont de la chance, ou bien elles ont de la chance. j'ai de la chance. عندي الزهر. tu as de la chance. عندك الزهر. il a ولا elle a de la chance، يعني عنده ولا عندها الزهر. nous avons de la chance، vous avez de la chance، ils ont de la chance، elles ont de la chance، يعني عندك واحد الحظ، عندك الزهر. دونك نعاودو ندير واحد المراجعه نشوفكم واش شديتو معايا. الوغ اول حاجه قلنا avoir هو امتلاك شي حاجه، la possession de quelque chose. c'est posséder quelque chose. فاش كنقول avoir quelque chose يعني posséder quelque chose، امتلاك شيء ما. قلنا نقدروا نستعملوها باش نهضروا على شي حاجه ملموسه. j'ai un feutre، j'ai un tableau. d'accord مثلا j'ai un micro، شي حاجه اللي عندي. ولا tu as ولا il a ولا tu as un téléphone اللي كتشوف فيه مثلا لا فيديو دابا ياك. قلنا نقدروا نستعملوا اوسي مع شي حاجه هكذا ديريكت، ولكن ماشي ملموسه. فهمتي؟ ما كنقيسوهاش بيدينا باش كنعبروا على واحد واحد الاحساس، شي حاجه اللي كنحسوا بها ما كنقيسوهاش. بحال مثلا tu as faim، نقول j'ai faim، فيا الجوع، j'ai soif، فيا العطش، j'ai chaud، فيا الصهد، j'ai froid. كاع لي زيكزامبل اللي شفنا قبيله. قلنا باش نهضروا على لاج ياك، باش نهضروا على لاج كنقدروا نقولوا نستعملوا لو فيرب افوار جي، وتتقول هذاك يعني الرقم ديال لاج ديالك، وكتدير حداه اون. جي 20 ans، جي 30 ans، جي 40 ans، ainsi de suite على حساب لاج ديالك. كنقدروا نستعملوا اوسي افوار باش نهضروا على لونفي ولا الرغبه لشي حاجه. j'ai envie de regarder un film، j'ai envie de sortir، j'ai envie de rencontrer mon ami، بغيت نلتقى بالصديقه ديالي. نقدروا نستعملوها حتى besoin، الحاجه لشي حاجه. j'ai besoin de me reposer، محتاج نرتاح ولا محتاجه نرتاح. j'ai besoin de me reposer. اخر حاجه قلنا هي de la شي حاجه. وشفنا ليكزامبل هنا ديال de la chance. j'ai de la chance، عندي زهر مثلا. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ان تكونوا فهمتوا ليوتيليتي ديال لو فيرب افوار. ما تنساوش جيم، ما تنساوش تابونا، والسلام عليكم.